Zizi svima ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu Minecraft nijem preživljavanje, nego ja jednu izmišljamo kuće. Vidite, već izmišljamo jednu i kao se zove, pravimo je. Ekstra kuća, ovo je područje. Onaj garaž, kako sam ja, Tako. Ne, prema ostat niđe. Hvala. ti ne postavljaju ovo stavku. Pa moram, mogu je ovako blokove da mi bude lakše. Pa ću ih razvaliti. Ajde ti ovo stavku. Ali u garažu ne znam kako ćemo počinu kavu stoji. A nemoj obični kako sam neki. Imam gdje ono fin da je pod. Može ovaj, kako se ovaj zove? Kvarc, ovaj, slab. To je lijepo. Ok. Ali ja ću prvo pa lijepo je ovako da je iza ovaj kamen, vidiš? Ali ne. Razvaljuj kamen. Ljudi, izvinite, vama ništa ne govori o nama. Posla oko ovoga, pa moramo pričati. Gotova je škola, nemoj da sedim. Odmjer je škola završena i nova nastava. Ja ću ljudi ići na more i snimati taj vlog. Nije na more, nego na bazenu, pa ćemo se... Ja ću ići na termin. Nije dole u ono jezero. Pa jednom ćemo na termin, jednom na to jezero. Pa ću ti nekad na termin. Pa hotit ću sa njim. Pa ja mislim Pa na moj. Kako, ne znate kako on izgleda, ali znate kako ja izgledam. Ne znate kako mi je lijepo kada je ne cura. Kada me princeza poljubila. Kada te princeza žaba poljubila. Ja. Kada te žaba poljubila, znaš. Havarija. Ma znači da sam ja. Gdje uništite tamo stakla, ja s ova vam. Ajde, bi Oj, valja, ja ne, ovo sve. Gledaj kako je lijepo rupetina bol. Ostaj tako. I napravit ćemo oko unutra, znam ja kako izgleda formula. I dobro si. Imamo puno mjesta pa ćemo 2 auta. 2 formule. Ma ja, za mene i za tebe. A vani ćemo napraviti 2 motora. Čula sam da Nepa kaže doći u subotu na mene. Evo ga. Što da li radi svjetlo, ti ćeš? Šta svjetlo, šta? Benjo, haj s nama igra. Ona što nije po jedan. Nijedan nije po jedan. Jesmo, nismo, jeli. Znaš pa mjesto. Sad ne znam koji je moj. Ovo je moj. Ajnurija ga je pojao me čini. Nisam. Ovo je moj. Nije ono moj. Hajde uzmite čim, gotovo je sad, hajde uzmite. Nije. Hajde. U Benji je bilo najviše čokolade. Ovo je denje. Ovo je denje, nije se još ni izmučio. Ajde, bolan, start. Netko, hajde sad ne stoji. Hvala. Ljudi, znate što ništa ne radim, jedem sladoled. Okrećeš leđa, upite. Gdje ješ denje sladoled kada je narodna? Što si izašao iz igre? Nesam, Iggy Player je gu. Ljudi! Ubijte ga u školi, ko ide u našu školu, osnovna škola ili Šabić. Kako je ledeno? Ne, balanoš se ukapat. Konju jedan. Koji je razred najbolji? Ide li to, Ajnure? Ide. Jer u mene ide ovo baš. Kako će formula izaći dalje? Pa nećemo je uopšte baš parati. Može, ima jedan, doće u 0.16.0 verziji End portal, krila i doće oni na kraju, oni, kako se zovu, oni, command block. Imaš command... Zadnja verzija za telefon će biti 0.20. Ja, doće sve stvar kompjuterski. I ona, a čak će doći novo Minecraft. Ti prošli razred. Jesu. Engleski. Jesu. Uspjeli smo na pregovarati. Aha. Pari.
Jeste. Svi su. Šta, slebovi? Ja ovako ćemo. Svugdje, jel? Jedno. Eto ga. Evo ga ljudi. Kratko, ne znam, u sljedećoj epizodi ljudi moji ćemo napraviti, znate šta? Nije mi to, ne znam, tek sam ja to izmislio, dvorac. Dvorac? Pa možemo sad kad završimo kuću. Pa nećemo imati dovoljno vremena, jel tako Emine? Da, što je ovo, crna vuna? Ne, koji je ovo? Dark Oak Wood. Dark Wood, jest. Umjesto čega mogu? Hoću umjesto ovi... Umjesto čega gotovo bude. Sam staklo, Evo, Dark Oak možeš umjesto Stani, ajmo prespavat. I čitat ćemo krovo Ajde još jednom provući. od ovog Dark Wooda. Ajmo samo prespavat. Gledam danas. Hajde, sam postavim najdu krevet. Ja, stani, nisi ti. Ajde, evo. Ajde, evo. Na tebi znam. Kad smo... Pardon, ljudi. Ljudi, Ljudi, sam se izvinuo radi ovih u pozadini, tu sam naši roditelj, pa pričaju. Pritaju, jedu sladoled, znači stav. Dark Oak Wood. Mrzim to. A ime je nešto mrzak Dark Wood. Ružan. Spruce Wood je najljepše. Kakav sprut, kada meni je oak, bird sprut. Ja je. I jungle. A jungle je ona? Od prilike. Ja, ona je, znaš, ona od prilike ružan. Pusti mene jedan džed. Ajde, sve redove. Pa bi fino izgleda, bogan. Aha. Ovo sam ja sam izmislio. Silan postaje stakla. Gdje? Oko kuće. Sad, gore kako bi nam mogla biti kuća na pištoku tako. Pa možemo ovako otprilike A četiri. biš do kontara nećemo da za pol sata. Po 4 bloka. Ja ovako. A ti nemoj, ne. U čoškove, jeli? Ne, ajde ja ću ovo raditi, pa ti stakla. Aaaa. Ne. 3, 4. Sad. A nije tu ja stalno stakla i ti ćeš stakla neka. Sad stakla. Ovo će nam biti kuća. Hajde prvo ćemo po jedne redove. Stepence ove, po jedne redove ćemo napraviti. Hajde. Ovako ćemo. A je skonto da se na slabove ne mogu stavljati stvari. Hajde vidjet ćemo. Ponekad. Od prilike. Ljudi, evo ga, polako ćemo postavljati stvari. A meni se ne sviđa ovo što sam sad napravila. Koji? Gledaj. Fuj, Gledaj kako je ružna lava. pa ne možeš se popiti. Napravit ćemo i sa druge strane. Ne možeš se popiti kako treba. Ovako ćemo. Kako ćeš se popiti gore? Vidiš. Ljudi, ne možemo se popiti. Cool, može. Ipak je cool, imam se sviđa. Stavimo ovdje neki slika malo. Znaš, Može. Sam vidim. a sa druge strane. Znači, ovo Ide ti 1, 2, 3, 4, onda ovi blokovi pa 1, 2 pa blokovi. Po 4. ovako. Drugi ovdje. Znači, sad ide još jedan blok ovoga. Jep. Ovako sam da... Ljudi, zanimljivo je kuća, gdje ćemo vrata? Aj, to ćemo kasnije. Evo ga ljudi. Cool. Sam još dodam. Evo ljudi kako to izgleda kad je nedovršeno. Ovako slebo. Eto ga. Mogu se postavljati blokov na slabove. Pa ja kažem. Ovo ćemo dodati stup jedan. Ono... Ko da ne padne. Ovako. Gdje je skroz tamo na kraju?
Vidiš, ne smijem. Ovdje je jedan blok razmak. Tako, sad vamo sa strane ovako, to sam, evo. Eto ga, cool, pre-cool. Možemo u sredini. Bolje u sredini, znaš. Lijepo izgleda. Aj ti sa one strane u sredini. I napravit ćemo svjetiljke, vićeš kako lijepo vidi od jednog drugog. Ajdemo. Znaš kako fine svjetiljke. I kako? Ovako. Ovako ćemo i kruglići. Evo ga. I Sad. I ovaj ovako. ne. Ovako, jel, naopako skoro tepe. Okolo, jel? Ja. Sad. Znači, sad ćemo odlučiti gdje će biti vrata. Ali nismo još završili cijelu kuću. Ljudi, mi nećemo završiti epizodu dok ne završimo kuću. Ljudi, hajde malo ću ostaviti video dok ne napravimo malo više kuće. Da. Eto, tako da vidimo se kada više dovršimo kuću. Eto, to. I ljudi, pogledajte ovo. Te da, izvinite, skoro mi je prazna baterija. Pogledajte ovo. Ljudi, znači završit ćemo epizod, mi smo napravili formu. Ostavite like, share i komentar, pretplatite se na ovaj kanal. Ćao!